gipatin-aw ni Jesus ang sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an, kay iya manggisaad nga kung kamo maoy akong ikaistorya, dili na ko mogamit og sambingay. So ang kahulugan di ay sa sagbot, katong nitubo og dungan ang sagbot og ang trigo. Ang sagbot di ay mao di ay ang mga sakop sa yawa, mga tao nga sakop sa yawa niya. Ang mga trigo mausad ang mga tao nga sakop sa Ginoo. Lingi ay mong tupad, hinakinsa man kang sakop karon. Kay ang mao kuno ang kalibutan. So niya man tas kalibutan, niya mga tao man diay ning gihisgutan aning trigo og sagbot. So kinahanglan kay bawo tag-asa ta na sakop. Kinsa dinhi ang moangkon nga sakop siya sa Ginoo, ta sa kamot. So ang wa mo pataas, automatic nga sakop sa demonyo. Okay? Sige, tagaan ta mog second chance. Kinsa dinhi ang moangkon na ako, Pader, sakop ko sa Ginoo, ta sa kamot. Napag-jutay na wa moangkon. Sige lang, okay lang sa no. Nakaroon, unsaon na to pagsiguro nga sakop ta sa Ginoo. Sa unang pagbasa, gisgutan dinhi nga si Moises makigistorya sa Ginoo ngadto sulod sa tulda niya. Iyang gisuwat ang napo kasugo, napulpog man tong bato nga iyang gida nga kuan kana ganing sa iyang kasuko, karon gisuwat na niya katong bato nga gisulatan sa kamot Dios Ginoo, napulpog man to kay iya man tong giiksa pagka suko niya. Karon gasuwat na gyud Ginoo gyapon maoy nagsulti niya. Ang pagtuman sa sugo sa Ginoo mao ang unang requirement. Una ta mahimong sakop sa Ginoo. Lingiyay mong tupad. Ning nawa ka magsupak-supak sa sugo sa Ginoo. Nya moingon gani siya, supak sa panagsa, sakop sa kasiyawa panagsa. Kada nato supak sa sugo sa Ginoo, masakop dayon tas iyawa. Kada sad nato hinulsol niya mo balik sa tangadto sa Ginoo, masakop na sa tas Ginoo. Mo na siya ikuan, mo na siya challenge. Kanang pagsigig pangasaba sa mga bata, hain man kaana na sakop sa Ginoo o sa yawa? Husga. Okay. Kanang pagsigig pasaylo anang mga nakasala, hain man ka nasakop ana sa Ginoo o sa yawa? Kanang pagtinapulan, di gyud ka masugo, hain man ka ana nasakop sa Ginoo o sa yawa? Okay. Kanang adik ay ka ng cellphone o computer games, mga TikTok o uban pa, hain man ka na nasakop? Yawa. Kanang bakakon kay ka, hain man ka na nasakop? Yawa. Kanang musulti gyud kas tinuod, bahala nagpatyon, hain man ka na nasakop? Karon hain man mo nasakop? Be honest. Salamat. Pero ang overall na judgment mao kini para nako, masakop ta sa gingharian sa Ginoo basta dumta nato ang sala. Kana bang ang imong kontrahon mao ang sala? Kanusa sa ta masakop sa yawa kung atong higugmaon ang sala, labi na gyud atong dipinsahan ang sala. Kanang pagpuyo-puyo, sala na dili niya, way nagpuyo-puyo dias inyo,
Wa hilom ra ba? Ingna lang gungwa, ingna sang naa. Nya kung naay nagpuyo-puyo, labi na jud ikaw mo ay nagpuyo-puyo, nya imo pag ginang dipinsahan, moingon pag yug ka, sige lang oy, may plano man sad mi magpakasal. Kanus aman, plano pa, unya nagma-ready, wa napatay ka diha. Imo nang gidipinsahan. And pagbuwag lang sa mo, di na pwede oy, na nagud mi baby. Nya we love each other man sad, musabot ra man na si Lord. Nagampo man sad mi ni Lord. Sige magaimig simba. Ana buangon ka. Dili pwedeng sagulon ang yawa o ang Ginoo. Dili pwedeng sagulon ang sala o ang kabalaan. Di na pwede. Nya ikaw sad nga nakakita nga nakasa siya, nya di rasad ka mosulti kay imo lagi ng anak, imo ng pinangga, imo ng silingan nga kusog ay mo suporta nimo, nya di lang gyud ka mosulti nga maimpirno ka nang imong gibuhat, patay ka diha, maapil sad ka sa iyang sala. Kauban sad mo sa inyong pag-adto sa gingharian sa yawa nga matod pa ni Kristo, bugkuson ta, kung sagbo ta bugkuson ta, og iiksa ta ni adtong hudno nga nagdilaab og magkagot ang atong ngipon. Mo nagnagani mo dihay kauban sa balay or silingan or imong igagaw nga naglunang sa sala, sultihi gyud, dili tungod kay naglagot ta niya, kung dili naluoy kaniya. Unsaon man pagsulti, simple ra kayo, maimpirno ka anang imong gibuhat kay sala na. Ana ra. Nya mingon siya impirno, usba na rugyaw piti ng baba ni moron. Ing na dayon, maimpirno yun ka. Piti dayon imong naong. Nya inigpiti na sa imong naong, unsa man masuko ka dili. Timan og masuko ka, maapil na kaniya. Mahimo sa kang sakop sa demonyo. Inighapak niya sa imong naong, inigsinghag niya nimo, inigtulisok niya sa iyang kamot nga nimo, ay kung ing nadambuanga ka, muras kag unsa da. Bisag pari pa nagkasugo nimo, di kumila na. Mahana ba ron? Ing na lang yapon, I love you. Mo nang gusto kong malangit ka. I love you. Mo nang gisultihan ti ka nga maimpirno ka, anak. Kay di ko gustong maimpirno ka. Ana, mobitan na magsige kong sultin nyo dinhi. Ipatsik na ko ninyo. Unsa man na, yawanon o Diyos non. Kanang magsigi kag pa-color sa imong buhok. Sa mga Diyos non o yawanon. Kamoy check ana. Kanang magsigi kag pangiskis, pamadlis anang imong kilay, paputi anang imong naong nga brown. Unsa man na, Diyos non o yawanon. Kamoy check. Kay matag higayon nga atong supakon ang kabubuton sa Ginoo, magamay man or madako, nasakop na tas demonyo. Kay ang demonyo mo'y magsigig sulti nato, ang yawa magsigig sulti nato, supaka ang Ginoo. Okay ra lagi na, supaka ang Ginoo. Muna ningon ang Ginoo si Kristo, buntuga gyud ang kalibutan. Kay ang kalibutan mo sulti gina nato nga supakon gyud ang Ginoo. Pareho anang ilisan nimo ang genital organ sa babae, ilisan og laki. Ang laki sad nga genital organ, ilisan og babae. Mugasto gyud dako, minilyon aron lang gyud pagbuhat ana. Ngano man gyud? Ngano man kay di gyud ta kadawat nga ang atong gusto dili maoy gusto sa Ginoo. Nalimot ta na kining atong gusto usahay giinfluensyahan sa yawa. Nalimot ta og di sad ta moangkon nga gibutaan ta sa yawa. Nga gipugos na ta sa yawa paggasto og dakong kantidad aron lang supakon ang Ginoo. Naghimo pagitag balaod para pagsuporta ni anang pagsupak sa kabubuton sa Ginoo. Unsa may gusto sa Ginoo para sa kwarta, ipalit og slot. Usa na sana
ihatag ngadtos mga nanginahanglan anha ta diha makabaton og tinuod nga kalipay og kalinaw og katagbawan sa kinabuhi. Dili ta anang mga false assurances. Kana bitang moingon ka nga kung matuman lang ning akong gusto, malipayo na gyud ko. Na ay gyud tuo ana. Basta dili na mahasubay sa gustos Ginoo, asa ka malipay. Sama anang moingon ka, magtukod tag kumbinto. Ako ba ningon, tukod tag kumbinto, mahuman lang ng kumbinto, lipay na kita na. Tinuod na, dili. Murag tinuod. Pero i-check ko sa nato, kanang pagtukod na to kumbinto, nga karon ato nang ginatukod, nahasubay ka na sa kabubuton sa Ginoo, uwa. Nga naman. Uwa man tayo kumbinto. Uwa. Di nahasubay ang parokya, ang parish church, kinahanglan na ay kumbinto. Ang ato din unsa man kananan, way kumbinto. Kananan ra. Na atay mga kwarto, apiki sad kaayo, kuwang kay siya. Wa gi formal nga kumbinto. Mo na tukod tag kumbinto. Gikinahanglan man. Na sa tay facility nga social hall. Diha niya ng maong kumbinto kay kinahanglan man tag lugar diin magkatigom ang daghan-daghan nga mga tao. Pulos gikinahanglan para sa pagpalambo sa atong pagtuo. Kanang imorong gitukod nga balay, unsa man na nahaawm na sa gustos Ginoo o wa? Ba? Pangutan na imong kaugalingon. Basig ikaupat na ng balay imong gitukod, ikalima na ng balay imong gitukod, wa na gani nagpuyo sa inyong mga balay nga gipangtukod. Nya naay daghang mga tao nga naas kilid sa imong dako kayong balay nga gitukod nga kinural, naay daghang mga way balay klaro nga iniguan ang tubig mosuod sa ilang balay. Nya ang resulta pa gyud ni sud ang tubig sa ilang balay tungod sa imong gitukod nga dakong balay, nya imong gikural ang agianan sa tubig adto na noon mo sanap sa ilang mga balay gagmay ang tubig. Unsa na nahaom pa na sa gustos Ginoo? Tubag wala na, gusto na nas demonyo. Unsaon man na paghimo aron mohaom sa gustos Ginoo? Ipaguba tong gagmayng balay nga tuas kilid, diha sila papuy asod sa imong balay. Nakana din agi na sila matubigan. Libre ang pagpuyo, labi na gyud imong tagaag pagkaon, kana anha diha mahimong Diyos nun ang imong balay. Muna ingos Kristo, pasudlas inyong balay ang way balay. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na mamiya na tas demonyo ha. Mangadto na tas Ginoo. Kanang wa mo lingi, di gina mo biya. Mukos mod pang naong, balik-balik ka na, balik-balik ka na. Sige lang, ato lang na siyang dawaton. Total, hindi katapusan kuno sa kalibutan, dili man kita mo'y muhipos nato. Kisa may muhipos, ang anghel. Superior kay kanato. Hiposon ta, bugkuson, yan, kato mga sagbot, butang adto sa kayo, ang mga trigo, dadon ngadto sa langit niya matod pa diri musidlak kuno ay butang dire ug unya ang katawhan sa Dios mudanag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. So katong mga nabilong or gustong mabilong sa gingharian sa Dios manindog ta.